Почитувани Мија Еволтиват Црнагора на самитот на Западен Балкан за животна средина, општество и одговорност. Разговараме со Билјана Брејтвейт, организатор на самитот на Западен Балкан. Господјо Брејтвейт, да ни кажете, на едно место собравте над 400 учесници и 150 компании. Од првите панел дискусии, кои се оние први заклучоци кои што можете да ги извлечете? Постојат ли добри практики во делот на заштитата на животната средина? Hvala vam. Hvala najpre što ste nam se pridružili na samitu i jako nam je drago i videli ste da imamo i donosioce odluka iz Severne Makedonije i kompanije iz Severne Makedonije, eksperte iz Severne Makedonije. Zaista od početka smo hteli da ovo bude jedan pravi regionalni samit i uspevamo i u tome nam i vi pomažete jer ćete preneti poruku svojim gledalcima. Summit je, kako ste rekli, okupio veliki broj kompanija, ministara iz regiona, donosilaca odluka, predstavnika nevladinog sektora i zaključak jeste da prvo, ovo je nešto što je preko potrebno regionu zbog toga što investicioni, regulatorni pritisci i pritisci naših društava, naših zajednica, znače da kompanije moraju integrisati ovu agendu u svoje poslovanje. Da li ima dobrih primjera? Ima. I mi smo danas i sutra ćemo čuti iskustva nekih kompanija, nekih finansijskih institucija koji ovu agendu već integrišu, međutim, da li je put pred nama i to takođe stoji. Čini mi se da smo odabrali dobar moment. O tome donekle svedoči i interesovanje za summit. Dakle, kompanije prepoznaju da im ova agenda postaje vrlo značajna i mi smo jako zahvalni podršci jedne kompanije iz Severne Makedonije, Tikveš vinarije, koja je i sama uradila puno u ovoj oblasti integracije. Имат, речи се, исти проблеми. Тоа е што немат доволен број пречистителни станици кои што би ги прочистиле отпадните води и би имале чисти реки и езера. Исто така и немаме современ систем на депонирање на сметот, на отпадот. Како можат земјите од Западен Балкан да го решат овој проблем? Имаме некои донации и фондови од Европската унија, меѓутоа ми се чини дека тоа не е доволно. Дали може бизнис секторот да влезе во оваа приказна? Znate šta, ja bih prvo videla da li mi imamo dovoljno sistemskih rešenja i dovoljno dobrih projekata koji mi nudimo Evropskoj uniji, koje mi nudimo drugim investitorima kao što je IBRD, kao što je Evropska investiciona banka, koji su spremni da investiraju u takve projekte. Ono što se pokazuje u regionu, u svim zemljama regiona, je da ima više opredeljenih sredstava za naš region nego što mi apsorbujemo, a to je zato što ne nudimo dobre projekte. Dakle, pre nego što i krenemo prema privatnom sektoru, apsolutno. Međutim, onda i u privatnom sektoru vi ćete čuti velike kompanije koje se bave reciklažom, koje kažu mi bismo vrlo rado izgradili pogon u Srbiji, u Crnoj Gori, međutim, nama sistem ne garantuje doticaj stvari koje, otpada koji treba reciklirati, jer mi nemamo u našim opštinama, u našim lokalnim zajednicama, nismo se organizovali na način, tako da biste vi angažovali privatni sektor, vi privatnom sektoru morate ponuditi neka sistemska rešenja, neku regulativu i onda se to može uraditi u kombinaciji sa međunarodnim finansijskim institucijama i privatnim sektorom, ali mislim da je za ovakve zahvate prvi korak da vlada ima strateške planove. Дали тоа значи дека и граѓаните, населението на Западен Балкан треба да се едуцира за селекција на отпадот? Такви примери се ретки во одредени само градови и Apsolutno. državi na Apsolutno. Balkanu. I to je nešto što mi danas u 2023. godini ne možemo prepuštati na savest svakom građaninu. Kako su, recimo, u zapadnoj Evropi uvedene regulative, znate, mnogi koji žive na zapadu će vam vrlo lepo objasniti kakve kazne nosi, na primjer, u Švajcarskoj, to što ste pogrešno odstranili otpad u ovo ili ono kesu ili pogrešnog dana i tako dalje. To su
To su neke navike, znate, mi smo malo skloni, kao što kad govorimo o obnovljivim izvorima energije, mi smo sad jako fokusirani na solar, na vetar, što je sve u redu, ali se ne fokusiramo dovoljno na energetsku efikasnost. Znate, početak je ušteda energije, a onda je sve drugo nadogradnja. To da se ne živi, da se radi dobra termoizolacija, da se vodi računa o tome da se ne rasipa energija, to je nešto što moramo integrisati isto tako i sa ovim što ste rekli. Prosto moramo integrisati u svakodnevno ponašanje neke navike koje će onda, jedino na taj način će svako od nas dati doprinos. Tako da je to edukacija, jeste. Da. Така, на Западен Балкан, а посебно и во нашата земја, во Република Северна Македонија, хит е поставување на соларни централи и то на плодно земјоделско земјиште, со што се доведува и во битка дали ни е потребно производство на храна или пак производство на енергија од сонце. Потребно ли е да се унифицираат стандардите и критериумите за поставување на fotovoltaici na Zapaden Balkan? Znate šta, o tome smo malo čuli i na panelu. Naravno, aspekti regulative, sad to zavisi od zemlje do zemlje, nedostaju. Međutim, isto tako je jako važno i da sistem može to da apsorbuje. Znate, nije rešenje samo postaviti te panele, nego vi morate imati infrastrukturu, praktično autoputeve koji će tu energiju onda dovesti. I to je nešto sa čim se veliki broj više zemalja u regionu muči, je da nemamo elektroprenosne sisteme koji mogu da prate te nove kapacitete i te nove investitore koji se pojavljuju i žele da ulože u ove izvore energije. Така. И за на крај, вие сте експерт за човекови права и за антикорупција. Оваа тема е актуелна на Западен Балкан. Во секој пори имаме корупцијата, па да ни кажете колку се почитуваат човековите права и едноставно дали можеме да се избориме исто така и со корупцијата во нашите системи? Pa možda da napravim poveznicu između ove dve teme, zato što tema ESG-a se nekada suviše vezuje samo za zelenu agendu. To je jedan od aspekata, a drugi su upravo ta social komponenta, baš poštovanje prava, ljudskih prava, prava radnika, prava onih koji žive u zajednici i najzad korporativno upravljanje, odgovorno upravljanje, koje uključuje i transparentnost rada upravnih odbora, transparentnost tenderskih procedura i tako dalje i tako dalje. Tako da je da ti naši izazovi koji imamo sa korupcijom u stvari utiču i na potencijal naš da privučemo strane investicije, jer ozbiljni strani investitori, onakvi kakve mi želimo da vidimo u regionu, koji će raditi u interesu ne samo svom, nego i zajednice i budućih generacija, će tražiti te garancije da postoji vladavina prava, da se smanji rizik od korupcije, jer to su neki rizici koje oni više, zbog regulativa koje oni imaju u zapadnoj Evropi, ali i globalno, ne mogu da prihvate u poslovanju. Tako da imamo mi tu jako puno posla. Ja neću odustati od ljudskih prava niti od borbe protiv korupcije, ali sam htela da kažem da su te dve agende u stvari usko vezane. Znate, mi ne možemo očekivati ekonomsku dobrobit dok nemamo vladavinu prava i dok se ne izborimo protiv korupcije. Колку земјите од Западен Балкан ги користат парите од Европската унија, од фондовите на Европската унија, конкретно еве за животна средина? Sve zemlje koriste fondove. Mislim, sve zemlje imaju fondove Evropske unije koje koriste u većoj ili manjoj meri. Vi ste sad videli u ovom zelenom planu za Zapadni Balkan da su neki prvi projekti koji su bili odobreni su bili, recimo, bilo je projekata, čini mi se, iz Srbije, Kosova i Severne Makedonije, ali recimo ne iz Bosne i Hercegovine, ne iz Crne Gore, ne zato što niko nije hteo njihove projekte, nego zato što projekti nisu u tom momentu bili pripremljeni na zadovoljavajući način. Tako da opet se vraćam na ono,
da koristimo mi sredstva, ali tih sredstava ima puno više, to smo danas čuli od Evropske banke za obnovu i razvoj, naši apsorpcioni kapaciteti, tehnički kapaciteti, da ta sredstva, kako se to kolokvijalno kaže, povučemo, nisu na nivou zadatka. Ви благодарам на разговорот. Ja se vama zahvaljujem i zahvaljujem se još jednom što ste na samitu.